Bonjour à tous, bonsoir. Aujourd'hui, je vais rectifier quelque chose. Je vais raccourcir la 18e leçon à votre demande. Lelo ndindongolo la chintu chikwabo. Tudi ndingi pidikija dilongesha jadi kumi ni mwanda mukulu. Bilonde shela dilomba dienu. Ndi Noël, je vous remercie tous pour votre attention aux leçons. Ndi Noël, bon ce toi sakidila bwa ntema yenu kumalongesha atiluba express. Ndingenza dilongesha di mubitupa bisatu. Bilonde shela kudilomba dienu. C'était la connaissance des jours. Dimanya dia matuku. Le jour dituku. Le matin mudinda. Le midi mumujalamu. Le soir mudilolo. La nuit mubutuku. Ndingambulula. Le jour dituku. Le matin mudinda. Le midi mumujalamu. Le soir mudilolo. La nuit mubutuku. L'année chidimu. Le mois ngondu. La semaine lubimu. L'année chidimu. Le mois ngondu. La semaine lubimu. Je vais tout reprendre pour aujourd'hui. Les jours dituku. Le matin mudinda. Le midi mumujalamu. Le soir mudilolo. La nuit butuku. L'année chidimu. Le mois ngondu. La semaine lubingu. Nitwikala twenza malongesha muminiti nasha inai bwakumanya mushindu wa kwambulula misangu nasha isatu. Ndi ngambulula kabidi. Le jour dituku. Le matin mudinda. Le midi mumujalamu. Le soir mudilolo. La nuit butuku. L'année chidimu. Le mois ngondu. La semaine lubingu. Lelu twashikididia. Wakumona mushindu wakuye ni malongesha bitulu. Twasakidila bwa mushindu nuvubange lanshinga. Bwa mema kulongololi. Nwashala ibimpa mema wenu mamundai. Kadi kanu kumoyi bwa kuya ku YouTube bwa kutangila malongesha onsu ayimashala. Ale mema wenu mamundai. Nwashala bimpa.